Kopogre gi mano hatiri nyaka gwenge mag Transmara. Obila mag kwach kich ma Transmara ondhiyo japiko achiel manoting'o obila moko ariyo manoneg e gwenge ma Kilgoris. Japiko no ma jahigni 20 wacho ni ne ore mondo ting' jogo ka toke ne ogo poro ni gin jonjore gino mana umiyo jopiny moko negogi. Familia mag mosenindo obilago pod nisiere gi buok kod kuyo kaluore kod nek manotim ka gikwayo okas nonro kendo maka chich maduong' Pius Lemisu mabende isiayo kod nek makamano. Odiochieng' manyoro obila nomako achije 4. Fika kwa polisi pale tulipata ndugu yetu alidungwa mishale 3, alikatwa na panga, alikatwa shingo na vile alikatwa alidungwa miguu. Mpaka hadi sasa bado kuna mishale yenye kwa mwili. Inaweza kuaje mtu ambaye mmekula sahani moja, wamekaa pamoja, vile tunavyo alikuwa kazi pamoja, lakini kwa sababu hakutaka labda kulipa deni ndiye akapanga hayo. Hawa watu wote ambao walihusika, yote ambaye aliweka mkono yake katika kifo ya hawa jamaa, atafutwe na list yake, chief apeane list. Hawa watu wote washikwe, tunaomba sana wasipidia washika hawa. Huyu msendi alikuwa tegemeo kwake, bibi yake alikuwa anamtegemea, watoto wake akona watoto kwa shule, na hata sasa tuko na uchungu sana. Tunaomba serikali mchukue hatua na mfuate hiyo